Samuel ni na bung som le thum Amon le Tamar huai nung in hi chi ahong hi a David tapa Absalom in asangam numei mel hoi khat ani a amin Tamar a hi David tapa Amon in ama a I thi huchin asangam nu Tamar ziakin Amon abuai ma a achi ana hi ama la nungak siang tho a hi ziakin atunga athil bang hiam hi haksapi a hi chi in Amnon in angai to hi himale Amnon in lom ania amin Jonadab ahi ama David unapa Simea tapa ahi Jonadab migi lo pil ma mi khat ahi aman Amnon kyanga o nang kumpipa tapa bangchidan ahia aniting a nagon hulhulmok hon hil lo ding mo achi hi Amnon in akyanga ka unaw pa Absalom sangam nu Tamar ka ita achi hi achi hi Jonadab in akyanga nalup na a lum in la kichina sakin napan ahong ve chiang in akyanga happy in ka sangam nu Tamar ka kyanga hong ho hen la tang ho nek ding hong pia hen kamu thei in kamit mu ma in ne in nek ding honbol sakle a khut nge kana ne ding achi na chi in achi hi huchin Amnon alum a akichin sakta hi kumpipan ama ava en in Amnon in akyanga happy in kasangam nu Tamar hong pai hen la kamit mu ma in tang ho pek ni hiam hon bol sak hen la ama khut ma a kaneding achi hi huchi in Davidin Tamar kyanga nasangampa Amnon ina ho in la nek ding va bol sak di ve achi in a in a mi asol hi huchi in Tamar asangampa Amnon ina a ho hi ama analum hi tang buang ala ameka amit mu in tang ho pek bol in akia akang hi akan na bel ala ama a bung bukha ama a abung hia hi himale aman anenuam ke hi huan Amnon in mi teng in hon pot khiak san u hen achi hi huchin a pot khiak san ve ku hi huan Amnon in Tamar kyang a na khut ma a kanek theina ding in nek ding dan tan a hon la in achi hi Tamar in atang ho pek bol ala a sangampa Amnon kyanga dan tan alalut hi an nesak dia akyang naya ava paipi in analen a akyanga kasangam nu na kyanga ka kyanga honglum in achi hi aman adonga hilo e kasangampa honchi te ken Israel te laka hi chibang thil hi ding a hi ke hiai thil gilo hai huai tak hi ken kazn mai zum na koi a kapai sak dia nangleng Israel te laka mi hai te laka khat na hi ding huai zakin tu in kompipa ho pi zo in nahon nei nial nahon nei anial ke ding achi hi himale athu azui ke ya ama sang in aha zonga la thagum in akithwa pi te ta hi huchi in Amnon in huat chitak in ahota a it sang in ahuat na alian zo hi huchi in Amnon in akyang a tho in la paimang in achi hi amana kyanga huchi ding a hi ke hi chibang a diklo taka nahon del hiak katung a nagam tatsa sang in ahoi ke zo hi achi hi himale azui nuam tuan ke hi huchi in anasem sikha asama hiainu mei ka kyanga pan pot sakin la kong khak big bekin achi hi minun puanak tual zetuam tuam a gyal asil hi huchi bang puanak tual kompipa nungak siang thoten asil u a hi huchi in asikha in api hia a kong akhak big bek hi Tamar in alu a meivu akoi a apuanak tual sil zetuam tuam abot ke ka asipa akhut akoi a ngai takin akap komin apaita hi asangampa Absalom in akyang na sangampa Amnon na kyanga omahimo himale tu in dai mai in kasangam nu na sangampa aka limsak da in achi hi huchin Tamar asangampa Absalom ina ngui takin
aki khumta hi himale kumpipa Davidin huai ting azakin ahe ma hi Absalomin Amnon kyanga asia apha hitale bangma again nuam ke hi asangamnu tamar achi te ziakin Absalom in Amon ahoma ma hi Absalom phulakna kumnu veng abeinung in hichi ahong hiya Ephraim kyanga Baal Hazora Absalom in Belam mul met sak hi huaya kumpipa tapa teng achial hi kumpipa kyanga Absalom aho a ngai in nasikha in Belam mul amet saka kumpipa le asikha te nasikha kyanga ho le u akidia achi hi kumpipan Absalom kyanga hilowe katapa kavek un ho lo e kahon hi tuai luai lo khading u achi hi huchi in aman achial te ma ale a ut tuan ke a himale awal zol hi huchin Absalom in ahi kele ka unau pa Amnon bek ka kyangwa hong ho le ake achi hi kumpipan akyanga bangding in ahong ho tuam se dia achi hi himale Absalom in angen te a huchin Amnon le kumpipa tapa teng azui sakhi Absalom asakha te kyang a ngai un Amnon wain dona nuam asaklai in na kyangwa Amnon that un kahon chi le that un la lau ke un thu kahon pekhin hilohia hang santakin om un la ki pasal sakun chi in thu apia hi huchi in Absalom sikha ten Amnon tunga Absalom thu piak bang in ahi uhi huchi in kumpipa tapa teng athowa sabil tungwa atwang chiat wa atai mangta uhi huan hichi ahong hi a lampia a omlayun Absalom in kumpipa tapa te teng athat veka khatleng leng a hoi ke chi in David kyanga thu anatung hi huchi in kumpipa thowa apuan silte bot ke kin leya alum ta hi asikha teng in leng apuan silte u bot ke ken akyanga ading u hi David unaw simia tapa Jonadab in adonga katopan kumpipa tapa tangwal teng athat veku chi ging take hen Amnon kya ahi asi asangamnu tamar achi te nung se Absalom in huchibang a hi atup him a hi huaizakin tu in katopa kumpipa tapa teng asi u chi gingta in lunghimo ke hen Amnon kya ahi si achi huai sungin Absalom atai mangta a hi galvil tangwal adaka a ngai in anung lama tang panga lampia mi tampi ahong pai uhi Jonadab in kumpipa kyanga ngai in kumpipa tapa te ahong payu nasikha in again bangi anahi na achi hi huan huchi ahong hi a again hit tak in ngai in kumpipa tapa te ahong tungwa a o uswa in akap uhi kumpipa leng asikha te to ka pet main akapta uhi himale Absalom atai mang a Geshur kumpipa ami hud tapa talmai kyanga aho hi Davidin niteng in atapa asun hi Absalom atai manga Geshur gam atunga huaya kumthum ava om hi Absalom kyanga kumpipa David ho a ut ma Amnon tungtang thuwa alung amuang ta hi ama la asihin ta chi athei nga la